Ćao, ja sam Miloš, a ovo je nova emisija, Autologija, skromnog naziva, Autos Logos, dakle nauka o automobilima. Danas ćemo da testiramo Nissan Juke 4x2, dakle sa pogonom samo na prednje točkove, jedan čudno dizajniran automobil koji ima kombinaciju dizajna nekoliko drugih automobila. U svakom slučaju nećete ga zameniti za drugi, to je garantovano. Kada bi postojala nagrada za najuočljiviji automobil, Juke bi definitivno bio na jednom od prva 3 mesta. Izgled Nissanovog mališana veoma je neobičan. Odlikuju ga naglašeni blatobrani, ali i kupeovski oblik karoserije, koja, zahvaljujući skrivenim ručicama zadnjih vrata, u stilu Alfe 156, zaista deluje kao da ima 3 vrata. Ipak, iako povišen, Juke je uz dužinu od nešto preko 4 metra i 13 centimetara kraći od većine automobila iz C segmenta, što ga čini vrlo spretnim u gradu za koji je prvenstveno i namenjen. Prvo što će vozač primetiti kada uđe u Nissan Juke jeste svakako i dizajn enterijera, isto kao što i dizajn s polja pleni. Ali je odmah jasno da je ovo mnogo manje auto nego što izgleda s polja. Tu ima nekoliko, žargonski rečeno, failova. Dakle, kombinuje se nekoliko materijala i nekoliko stilova. Jako je dobro što je volan obložen kožom, on deluje sportski, ima ova uporišta za prste i to je jako fino. Međutim, ova centralna konzola koja zapravo ima ideju da budi mladalački duh, jeste u boji karoserije, podsjeća na rezervoar motocikla, jeste zanimljiva, ali možda ne bi trebala da ide u kombinaciji sa piano finišom ostatka centralne konzole. Što se tiče završne obrade, ona deluje stabilno i čvrsto, dakle tu ništa ne krcka, ništa ne škripi, sve je čvrsto utegnuto, ali je nekako pomalo tvrdo, možda i šuplje, dakle možda je to moglo malo mekše da se napravi. Takođe, aplikacije koje izgledaju kao brušeni aluminijum u kombinaciji sa hromom, kakve su ove ručke na vratima, možda to nije najsretniji izbor, zato što onako deluje kao da su Japanci hteli da pokažu sve što znaju i sve odjednom, a to nekad zna malo i da pravi buku. Enterijer prati ovu neobičnu estetsku priču, uz kuriozitet da je obruč upravljača podesiv samo po visini, a ne i po dubini. Prednja sedišta obezbeđuju dobru ergonomiju. Na zadnjoj klupi je situacija nešto drugačija i mesta nema previše, slično kao i u prtljažniku čija je zapremina tek 250 litara. Kada posedujete ovako zanimljivo nacrtan automobil, prioritet je da stalno bude uglancan i sjajan. On je dizajniran da privlači pažnju, a tu nema mesta slaboj higijeni. Za testirani automobil Valvoline preporučuje motorno ulje Valvoline SynPower MST 530, menjačko ulje Valvoline Durablend GL4 7580, kočionu tečnost Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 4, tečnost za hlađenje Valvoline Coolant EF Extreme, Nissan Juke koji je pred vama ima 1600 kubika i 117 konja, to je motor sa dna ponude. Za njim sledi dizel 1.5 DCI sa 110 konja, a potom i 1600 turbo benzinaca od 190 konja. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj automobil posjeduje takozvani Nissan Dynamic Control System, NDCS. Sad kako to čudo radi? Dakle, ovde na centralnoj konzoli postoje 3 dugmeta, Normal, Sport i Eco. To su 3 različita načina rada ovog motora i on zapravo drugačije mapira, odnosno drugačije vrši ubrizgavanje, drugačiji vam je odziv na papučicu gasa i upravljač se ponaša nešto drugačije. Nekad je direktniji, a nekad je malo, da tako kažemo, opušteniji. Ja trenutno vozim u Eco modu i utisak je kao da vučem neku prikolicu. Dakle, auto ide nešto sporije, ne odaziva se tako brzo na komandu gasa, koliko bi to neko očekivao od motora od 1600 kubika. I ovaj mod toplo preporučujem ako auto zajmite kumu ili vašem bračnom drugu da se vozi po gradu ili ga pozajmljujete drugu ili drugarici. Normal je nešto što je onako prilično ok, ubrzanje je nešto lepše, bolje. Kada se odabere treći mod, Sport, ovaj auto menja svoje lice. Kao u onom crtanom filmu o Bananamenu. Kada Erik pojede bananu, događa se neverovatna promena. Sam zvuk automobila se promeni, način ubrizgavanja i odziv na komandu gasa. Dakle, on postaje jedna mala gradska kao trkalica. On je potpuno fascinantan tada. Pretpostavljam da nešto više troši, to ćemo kasnije da ispitamo, ali je vrlo zanimljiv za vožnju.
Kada pričamo o potrošnji, Nissan navodi da je 6,4 litara bezolovnog benzina potrebno za 100 km vožnje u mešovitom režimu, 8,1 litar u gradu, a 5,3 litra na otvorenom putu. Uz nešto težu nogu na gasu, moj prosek u gradu je stao na cifri od 10 litara, možda baš zbog stalne vožnje u sport modu Nissanovog NDCS sistema. Maksimalna navedena brzina Juke je 178 km na čas, uz očekivano naglašenu aerodinamičku buku. Njegovo ubrzanje od 0 do 100 km na čas iznosi 11 sekundi. Juke je automobil koji pokazuje dobar spoj dva automobilska sveta i zrelost pojma crossover. Uz ograničenu upotrebljivost monovolumena C segmenta, on će vozača učiniti uočljivim na putu, kao da vozi trkački automobil, a pritom pruža dobru preglednost koja dolazi sa SUV povišenom pozicijom sedenja. Testirani automobil je imao opremu Ascenta Sport Pack, koja je u odnosu na Ascenta paket sa automatskim klima uređajem, upravljačem presvučenim kožom, priključkom za USB i CD MP3 playerom sa Bluetooth povezivanjem, donosi i sportske preslake sedišta, sportske alufelne od 17 inča i zatamnjena zadnja stakla. Sistemi poput ABS-a, SP-a i EBD-a se podrazumevaju. Videli smo da Nissan Juke nema previše mesta pozadi, što nam govori da je njegova namena da bude mali gradski automobil za ili mladi bračni par ili za mladog momčića ili mladu devojku, a kada se desi da se pojavi beba, onda treba voziti tu bebu bezbedno. Dakle, i pored ovako smanjenog prostora, mi smo ovde uspeli da ubacimo jedno Isofix sedište. Dakle, radi se o Baby Safe Plus sedištu kompanije Romer. Ovakvo Romerovo sedište garantuje sigurnost upravo ovim visokim bočnim stranicama, dubokom školjkom kao i specijalnom zaštitom od bočnih udara. Inače, ovi jastučići za glavu podesivi su 7 visina, a sistem sigurnosnih pojaseva učvršćen je u 5 tačaka, a posebno dizajnirana korpa pruža dodatnu sigurnost. Dakle, vrlo je važno da svoje dete vozite bezbedno i nema ničeg goreg nego kad vidite dete koje luta pozadi na zadnjem sedištu. Dakle, nije dovoljno da ga mama drži rukama, nego treba imati i jedno ovako sedište. Cena ovog automobila sa PDV-om je 16.990 evra. U ponudi Raiffeisen leasinga na period od 6 godina uz ukupnu uplotu od 4.895 evra na startu dolazi se do mesečne rate od 217 evra. Videli ste kako se vozi, kako izgleda i koliko košta Nissan Juke sa motorom od 1600 kubika i 117 konja sa pogonom na prednje točkove. A mi se vidimo na istom mestu, na Facebooku, Twitteru, na YouTubeu i na dobro poznatoj stranici www.bd2net.net/automobili. Ćao!